Hai menaza ting choma I awang riame zaina mai go Zeme news man sage hai menaza klum. Mai kri ke zing kai jak chum ting kum chang na jang kai ke chum hama mai ting chok de regu man sa Zeme ko gna ina hai mena hange paulia ga de radle. Arunachal Pradesh Tawang line of actual control Indian mugu border banai China mugu border kake China spy me banai India ramgu spy me kakle blam gena India ramgu Indian Air Force IF fighter jet me bone I north east Arunachal Pradesh zai Assam zai north east ge state bambe magdada be state ramagdu wangdai rabek na kure lang ba chai kang dizai ne India ramgu hreine limbung te luze air combat exercise China spy me ze telia gulei ze kachudle zai India ramgu IAF Indian Air Force mena hreine limbung fighter jet aigum ramate luze ting kum sangne north east ge China mna India mugu border kage I China spy ramze telia za I hreine limbung te luze air combat exercise ze ting kum sangne ge te dele ze kachudle kagna I COVID-19 pandemic harare duang mzigne ting kum kana saugai di dele ze sale let's do hanai kum ting kum chana ze kai ka chum kana ke railang ba chai kak design I China spy mze telia za north east ge hreine limbung India mugu te luze air combat exercise ze telia da gudele ze kachule Zaina Assam Sonitpur district and Znaikri ke zing kai zakna ting kum chana jang kai chum thakmai ge kambai bikyang na underground all Adivasi National Liberation Army AANLA leader map suite me mina hanghadai srok me pnigu hrei kro gimir me teluze police me dage surrender te gai dele jaka chule zai chige kambai bikyang na mina hanghadai srok all Adivasi National Liberation Army me surrender te wang bro ge chige phung pa be pedu surrender te wang kampam dele jaka chidle zai pnuina Nigo Gimir Mateluza District Police Additional Superintendent of Police Crime the Deputy Superintendent of Police Border Daga Pegai delay Zakatudele the Ipnu surrender Tewambe Hangi ceremony the Dikya Zuligene Bam delay Zakatule the Assamge Kambai Bikyang Nat set tribal militant organization Mabone Assamgo government Bana Indiaramgo government Union Home Minister Amit Sabana Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarmaze Tedi Beting Kum Kumchanaze Nkaikana Hachitke Zikreming Mage, the sea Ibetura Hange Barrow, Rokoganiko delay Zakatudele, Chige, 8 tribal militant organization me, the sea Ibetura Hange Barrow, Scientific Rogedu, all Adivasi National Liberation Army Bambodu, Bam delay Zakatule. Zaine North East State Nagaland ge nai kum chang na ze kai ke chum assembly election bam rabe ECI mene announce te ze lialu bchang ge Nagaland ge assembly election nai kum chang na ze kai ke chum gu bam rabik ji ge Nagaland police mene Nagaland state ge raid te ze prine makatai ze pe ze check te bigire ka charang kang Nagaland state ge ne nim pe chang di ba plan te ze krol krete set pe re nim pe chang de le ze che ze chirne mag ze police mene gi mir me ze re krok cham ba ze guli Ramadu Giki Zanim Petsang Dele Sale. The official gu statement sai suize Nagaland ge police department me bone state ge rate ze mark ze katai ze check te begine hatsai ka ket gene charang kang nim petsang ba plan te ze krol krete se ze lak hadai squeeze changrex na ze kachum ze hai sru ze kang ringe nim petsang dele ze kachule Indiaram gu election commissioner of India Rajiv Kumar ne sa ze assembly election ze Tripura ge kana ke zikre srok ting kum chang na ze ngai ke chumai ge na bamgule ze chu zai Nagaland banai Meghalaya ge ze kana ke zi ngai sna ting kum chang na ze ngai ke chumai ge na bamgule ze kachudle ze ipo election vote to loi lu ze chawne duime ka chube result pi dai rab zak jing ke zi kana ting kum chang na ze ngai ke chumai de zai ne lia dai gule ze kachule Zaina Indiaram gu kapepe zai dui pepe ngi Republic Day za anui soga kreke zing kai srok ting kum chama zang kai ke chum ge bam be zigene Jammu and Kashmir Pakistan banai Indiaram gu border haram rai kakke Indiaram gu spy me BSF border security force mene operation te za ting sang za lamui le je chule Zaina Jammu and Kashmir Pakistan banai Indiaram gu border haram rai kakke I Republic Day Indiaram gu dui pepe za kapepe ngi anui soga bam be zigene border security force Indiaram go spy me bone chige operation te ze man ting sang ze bam rab ze krike zing kai ket gene krike zing kai te setting kum chang na ze kai ke chum zis na ne bam ra ko le je sale
zai Ukraine kdei magu gimi ikak sangbra me zai bom ikak sangbra me zai nuclear katle bam Zaporizhia katle bam geze Russia mena godai ne lei za katle zai Russia spy mena Ukrainian kdei ge ai nuclear power plant gimi ikak sangbra me zai bom ikak sangbra me tele pe bam ze go ze capture te ra hangne Russia spy mena Ukraine spy me hachai ka kerya gumze rei gai de lei za katle kagane chuna Russia spy mena tati ba kri ke zing kai ke tingkum changna zeng kai ke chum kamai ge pnuina capture te ze godai ne lei ze lian chi chakai de lei zai anui Zeme Ziliang Rong Haraka Association me bonen znai creative zing kai zak na ting kum chang na zeng kai chum tang mai ge pumra te ze rei bam ze New Year ka ngi bugum ze China me du znai creative zing kai zak na ting kum chang na zeng kai chum tang mai ge New Year te ze rei bam de le ze ka chule zai China me ai New Year te ze rei bam ze ze kre suruk na rei bam gule ze ka chule zang ke ne ze public me hange saun tara hange holiday pe ge ze ze sna na le creative zing kai kana gne creative zing kai skuria ze ka chudle zaina China mane New Year ka ngi biza ting kumpi bange ai ting lum ting pedai ze tate churab zigene le ze ka chudle za China mane ai hararet COVID-19 lamgdu jnai New Year ka ngi bge giki mane klum gaidle ze ka chudle za China mane ai ka ngi bize krike banai kana ke lunge ting kum sang na New Year ze ka ngi le ze sale zaina chiruna magze China mane ting kum sang na New Year ka ngi bge pi hi banai peting za digai som le ze ka chudle ka gane krike zing kai gane kana ke zing kai lungge ze punina ai pihi banai peting ze tim chaklo ze ting kum sang ne ngi ze rei bam bam de le ze sale zai Nagaland ge nai kum chang na jang kai ge chum lok rem dai Nagaland Legislative Assembly General Election bam rap ge anui Zeme mina hangket bzi Dr. TUMDA NEWME ka chebe peune 16th Assembly Constituency ge ze helit kule ze ka chedle candidate sapeze za anui Zeme Dr. TUMDA NEWME ne chuna 16th Assembly Constituency AC ge candidate sapeze helit rahangge ticket ki bza NDPP Nationalist Democratic Progressive Party me da ge chuna ticket ki zela muile ze ka chedle ganchi NDPP party lamgna patiken ngoma jabam luzain du independent lamgna helet gulei jaka chedle zaina anui haimna Dr. TUMDA NEWME lungbatak bugu biography ke chaina chigairi klei Dr. TUMDA NEWME ze lungkebe pevzizne sri ke sudlung belei jaka chedle zab chuze nzauna kloge 1972 kumge lungkebdele ze cheuza piki ze klaksia ka samzigne nzauna klogu primary school gna paze class madai kampa kaidele jaka chedle zai po change gov high school tiningene class mingeugene skuiria kampa dele ze kachedele za apo changdige class kreuza gov high school pringene paloi pa dele ze kachedele za paze anui jimroge lesi chika mi pe za Dr. MBBS ze medical science impalgene tingkum changna ze ket kumge loi pelu ze bu kiral ze te tate mi ze te tate ze bam pe dele za se wang batak ze Dr. TUMDA NEWME ze mak sia be te ze ngawala gak sang pe dele za tingte COVID-19 harare lamgene kleuga sang beting du COVID-19 hararid lamgdu kangi ze bam pe dele za chirune mag za ai corruption me maksia be te me chote be zai cham ram ze ngawala ga sang be pe dele za sirune mag za sewang batag ze Dr. TUMDA NEWME ze hele zen chag sang za hele du compost te bam pe dele za ka chedele za Dr. TUMDA NEWME ze pa ka nap ting ze piki klak siak sang ze bam pe dele chipo zigena anui kloge bam ram klak sia ma hang ze mapla ne mata ibrme tewang ze ning reugar hange hanum za hgui ze lamui dele chipo zigen anui Zeme na pane chuna 16th Assembly Constituency AC ge helet gudele chipo zigen anui Zeme na pachu supporter za pachu te chu gaira hange agena nangnui haimna soge chitoga za plam gene kyam gaidele agena na micri ke zing kai zak chumting kum changna jang kai ke chum mamai ting chok de re guman saloi gaidele pi gai jang king gai nim le ne ze todle za gi hi gu Zeme man sagdu ma patau di be za patau kanang bra me za news man sa igak sangbram du kai gule chipo zigna haimna kingai zai pigara hange kyam gai dele